Kuhle masosha kuhle. Angiqala ukufika ngegama nguHotso. Ngizalwa intombi kaMathebula yena. Umtondolovani. Ngithe ngiza la ngize ngombono ngathi ngiyawuchaza ubaba wathi ngizohlala naye namhlanje ukuthi so azongembulela ukuthi bangichazele ukuthini. Kwakuthi mangifika ekhaya ngangena ensebenzweni endwangu le esinikezwe yona phakathi kwekhaya lomoya eyelo. Ngathi mangingena endlini ngisahleli ukuthi ngiqabangisisa umoya wami ngabe ngiyazumeka ngiyangena ke ukuthi ethongeni. Kwathi kufika umuntu anarrator wangathi unarrator lento besifundiswa lapha baveza ubaba aphambi kwaso lesitulo lesi. Yathi ngibheka phezulu kwekhanda lakhe bengibona ilihlo ngingazi kahle ukuthi unayo ichain le lihlo egold ngokuthi bese ngiyibona nakuyi mangilibele ngembheke embonweni wami. Wathi ukuthi mangibuza kahle ukuthi ingani ukuthi ngibonisa lelihlo leli. Basho abantu abadala ukuthi lo muntu lo mkhulu ngalendlela le ukuthi i-overseer yamhlaba jikelele. Wakuthiwa ukuthi ngizofakazelwa na ukuthi nabelungu basazoza bakhothame kuyo babukhathe. Mibala yonke ephilayo la emhlabeni ngakhathalizeki ukuthi ilimi bani bonke bazongena phakathi kwekhaya lomoya bazoyenza le bayabelwe abantu abadala babo idalwa zabo phakathi kwendawo Zulu. Le ndoda masi senza lento esithi ithongo liyahlolwa ithongo liyavivinywa ithongo. Le ndoda ifike nini la last week? Afike semana pasada. Ebeqala ukufika la last week ngolesine ulethwa umbono. Last week Thursday. Make phuma neindwangu konke uphuma sekaphiwa leli thongo. Ebona ilihlo lakini. Yafika lo muntu akayazi imboni nohambo layo. Niyazi ukuthi emanzini kwimfukamo yami kwaphuma abantu angithi benani nani tihloliwe ihlo laphezulu ihlo limele into ethile. Is not satanism, devil akayazi lonto leyo kodwa ethongweni uboniswe lonto leyo ngoba limeleni lelo lihlo. Uma abantu bembulelwa spiritual position so umuntu omnyama kuthiwa idevil 666 devil worship. Angaze ngabona isizwe esizizondayo njengesizwe esinsundu. Yekani self hatred. Qalani ukuzithanda nithande yonke into ethi mnyama. Nivume abantu benu abathunyekile. Mfihle yezulu. Useka ke khehle. Ngiyakholwa sizawuhlala uzawuthola ithuba lokuthi uhlale nami baza kuhlelela kahle. Yebo. So uyafika make hamba kuthiwa kuye hoza ke sikubonise lo muntu ukuthi kahle kahle kungibani. Ngokomoya kumuntu uyamboniswa isimo sakhe sani somoya. Kunesimo senyama nesimo somoya. Izandla kakhulu masosha kakhulu.